Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, yeah, of course, namhlanje hi ta hi khala leyi hosi ngo Mr Post. Na timhaka mani ta khadi, so hi ta hi hi explain ku endleka yini vele vele. Yeah, so ka of course ra ti 9 ta December, as you can see ni fika ni nghena ka account ya hosi ngo Mr Post. Mina ni fika ni nghena ni fika ni kuma ku ku postiwa khadi, a ku tsariwa nchumu ni ku fika ku vekeriwa khadi nje, as you can see kwalano. Mara a swi vona kwalano ra Trapicat, ku vula kambe yi rini yirini kokwani Majola yiri bot Majola yiri Capitec, ya ra Capitec, as you can see kwala leswi nga fika yi endla swona hosi ngo Mr Post kwala ntsena hi leswi nga fika yi endla swona. So ku endleka hi Master T, that's the question. Loko after my short research ni fike ni kuma ku mhaka leyi sungulaka a page ra Gaza to Gaza News, so a ku fike ku postiwa laha. Ahee admin, byelani Mr Post, admin ku senderiweni wa Gaza to Gaza News swiri. Byelani Mr Post a tsala account details ta yena, hina ti-support ta yena hi lava ku n'wi nyikelela. A ni va byele ti-event organizers ku a nga rhambi hi kombela mi swi fika ka hina post leyi by events hlawulani mabasa leswi nga fika ku tsariwa swona kwalano. So reason ya kona hi yaleyo, Mr Post swi lava ku nyikeriwa mali because veri i pfaleliwa tigigi, leswi a nga fika a tsarisa swona kwalano. So the main reason yo hi vona khadi leriya i ku veri hosi ngo i pfaleliwa tigigi and stuff like that. Obviously always va lungwini na Ben Mayengani, and mhaka leyi already a hi addressini ku swo la ku hi vuswona kahle kahle. Mr Post o faka kuma a manager, because a ni referencini ku hi 2022 hosi ngo vi kume tigigi tin'wana to tala swinene, hi ku a tirhisana na Gagash. Mi nga ma hleketa Gagash loko a kha a zonda Ben Mayengani, se a ku ri manager ya yena indirectly. So swi loko Mr Post fika kuma yena a manager leyi nga ta n'wi lavela tigigi, yi nga ta n'wi phandela tigigi. Hi yona ndlela yi ri yoxe yaleyo. Munhu if a se fike va yena a manager leyi kota ku va yi kha yi famba yi phanda ku negotiate-iwa and stuff like that. Ma vona mhaka leyiwa hi swo sweswo, there's no other way. Ku va hatorile tigigi, mina as Master T ma swi tiva ku na hi vula swa street a zi ya hala na hala, va hatorile ti-gigs. If hosi ngo Mr Post a nga kumi a manager leyi nga ta famba yi n'wi phandela tigigi, mi nga mi swi vona hi nkarhi wa Gagash a ti performa tigigi ti kulukumba ngopfu. Ya a ti famba swinene na letiwa ti nga tolovelanga ka Gaza, a ti famba hi swi vona. Ma wena mhaka leyiwa. So va kha va nyikela vanhu Master T, a hi sunguleni hi ndisa hi kwalani hi vona if they are giving. Ni ta va a little bit fast, va lava ni nga ta va ni va kumini ni ta ni kha ni ba pause ni hlantswa helene ivi hindza. Ya phikela hi swi vona kwalani yi nyikerini, as you can see phikela hi swi vona ku yi nyikele mali muni la, yi nyikele 50 rand, as you can see kwala. Matimu kwalano ha swona ku i nyikerini kwalano, i nyikele mali muni, i nyikele 300 rand. Lwandle na yena ha n'wi vona kwalano i nyikele mali muni, 50 rand, as you can see. Munyaya na yena ha n'wi vona kwalano i nyikele ya i sende 150 rand to hosi ngo Mr Post. Khubzile kwalano ha swona yena i sendini la, mi sende mali muni, u kumba confirm ntsona musi lowu what's happening, wa nga confirm swo swi helela. Hayi a ho eda a nga kombisanga mali lowu is playing with us. Maluleke kwala na swona a swi vona ku yi cherile na yona yi chele mali muni la, yi chele 100 rand. Ngobeni na yona a swi vona kwalani yi cherile, yi fike yi chela mali muni, wa munhu a kha a tlhela tumbeta wa ti 10 rand. Ha mara koko na yona yi meka a difference, mara a ni voni reason yo yi tumbetiwa mali loko ku ri munhu i ta tlhela a posta screenshot man twisa ya T-Man. Ha mi vona kwalano T-Man, we can see gave 10 rand, as you can see kwalano. Yi va yi tele ngopfu loko 10 rand leti ku nyikela vanhu va 1000 i mali muni, yi va yi hlaye ngopfu mali yaleyo. 10 times 1000, as you can see it's 10,000 rand. So yi va yi tele ngopfu, hambi va kha va nyikela hi swimilana yi va yi tele. So those who want to give they can give, swi komba vanhu va ri ku nyikeleni, as you can see. Mukhomi kwalano na yona ha yi vona he gave 40 rand, as you can see. GP na yena ha n'wi vona kwalano he gave how much, sweswiwani bayizise wo ni zama ku zuma na ha ri yeah, he gave 120 rand. Amukelano kwalano we can also see he gave 30 rand, as you can see. Peace money ritsariswa swin'wana piece leyi, okay. Yeah, as you can see he gave 120 rand. A sure yi wa screenshot sweswi wa 120 rand leyi matcha na lowu a nga le henhla.
records, what's happening here? Records, loko na loko ni hleketa swayelana wa swayelana na so divile guys mara mini kasi 100 minutes so guys ni va ni nyangatsakela mi hi swilo swo ni tshama nkarhi ni langutini ni tlhoma matihlo loyi records screenshot lexi yo yivile lowu yeah, swa ngwenya as you can see, most of that family members as you can see kwalano va ka record, so even the wife, obviously it's a wife, look they are married, as you can see kwalano ipfumi ndlovu record as you can see xivongo xa cinca, so ngwenya hiyo yi nga fika yi endla screenshot lexiya. Even then foni ya mi hi le battery full xi nge dim mara previous a swi dimangi ne yi hele battery foni ya mi le ka 5%, but I'm sure yi nge yi nandla ku loko hiseni guys a ni koti ku va ni kha ni yi charger phone during the day mhaka ka hisa and stuff like that yi nga ni onhakela, so loko a nga yiva ku yiveriwe gender yi fike yiveriwa Jan kwalani i Jan ne yi fike yiveriwa hi misa loverina i peace la hi a nga fika yiva screenshot lexi. As we can see ngobe na yona kwala na swona yi nyikerini 150 hopefully mese na lolo ku tlhela ngopfu ndzhaku hopefully swa yo hopefully swa yona a ku fika ku yiveriwa munhu ne Susan 10 rand as you can see kwala Makasela yi nyikeri tlhe ku last 30 rand ya yona as you can see kwala yi nyikerini 30 rand ya le as you can see wa swi kahle vanhu va le ku nyikeleni guys tani mi swi vona kwala yin'wana 20 rand kwalano i mhaka kahle swinene a va nyikeli a problem ku va artist yi appreciate and sweswi vanhu va ta va na account ya Hosi Ngome Mr Boss, which means va nga kota ku va nyika at their own will 10 rand ya le as you can see kwalano from Goloza at their own will ku ya mahlweni and then 100 rand as you can see kwala click to Mr Post Kasongo as you can see kwala ku nyikele kulani hi tsarise swin'wana ya as you can see kwala, so swi kahle guys vanhu va le ta va le ku nyikele vo tala vonani ya mali yo tala ngopfu Mr Post bakanya kwalano we can see he gave 20 rand as you can see kwalano vanhu va le ku nyikeleni a problem no problem at all yeah un'wana na ku senda a 10 yi senda 10 rand lero kanjani confirm by entering munhu ka ngo komba ku swilo swa yelela so a swi komba vanhu va ri ku nyikeleni ku lantisa and vanhu va ha to nyikela van'wana obviously va ta nyika ti-big money hi fike makumu va nyikela ti-big money van'wana swi vona kwalani phikela na yona yi fike yi nyikela 50 rand as you can see, so vanhu va le ku nyikeleni i mhaka kahle swinene ho ni ya ka New West hi nga tlhela kuma vanyoni va ha ku nyiketaka va ku nyikelelaku hi kota ku ya ka mhaka leya iTunes ni la ku hi explainer mabasa kwala ya ku senda na yona as you can see yi sende 350 rand from FNB yeah as you can see kwalano I think vo tala se hi va voneni mos va munyaka I think vo tala hi va voneni hi leswo loko ri amukeza mso subscribe ta kombela mi tlika subscribe Kasongo we